Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada waktu ini nanya halqah mengkupat batkai hubil matam ka batkai. Di dalam halqah batkai pada waktu ini nanya kita mirin batkai kong kepung tepai. Nanya mirin tipak kong menjai megeng zikir di waktu kumsub dan waktu bigai. Tai kemudian tapi kau kontriti dan halqah mengkupai ilmu rubah terai kong bak ben hong muguci suluk atau adab beruka akhlak. Terai ho hai baik roh meploh meneu mong tua kumsub bah terai dan tua kun bigai rubah terai. Meneu mong nyungai dan dia ke kau baik roh meploh datang hong di kumsub dan pun bigai dan ke ayat kau doa hong terdapat surah Al-Ikhlas kau pon kumsub kau pon bigai terdapat surah Al-Falaq kau pon kumsub kau pon bigai terdapat surah An-Nas kau pon kumsub kau pon bigai dan terdapat Sayyidul Istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Terbaiknya hapon kumsub dan hapon tikun pigai. Dan yang gai tiah hopai gai nan dia doa Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Dan kun bigai terbaik Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir hapon kumsub dan hapon bigai. Dan inan gai kumsub mai terbaik bismillah alladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kelaupan kumsub dan kelaupan bigai. Dan inan gai hakik kong tengah baik tengah belah doa kong tengah balai raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Doa ni gai ke terbaik kelaupan kumsub dan kelaupan pun bigai. Ina alhamdulillah kai ni terai ta mekai te tau hong doa rabah terai kong hokan pai di dalam kitab rabah terai. Inan tai kemun ung pikau tidan ika inan dia tempuh di cloud plus 9 rabah terai. Inan doa kong te pa mu mai kai ni inan dia pai ung pikau tai kemun subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Dan terbaik bangkai subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Bangkai subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi Inan tai kemun pikau inan doa sa kong pena ni tepe nyu klau pon di kun sub dan tepe nyu klau pon di kun bigai. Inan makna subhanallahi wa bihamdihi subhanallah bermakna la hajih Allah. Wa bihamdihi dan bukm yom nan semgap Allah. Sifat tong tua ni
haji saat semngap Allah jom ke semngap Allah Subhanahu wa taala inan kalimah tong pi nan galek nyu de lai jumnon no lai inan kalimah nan galek nyu lo na cứ gương gaum kan nan jauh tem kan nan perlo kan lek nyu jauh kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda la adada khalqihi adada khalqihi ចំនួននេះយ៉ាវក៏មកខ្លោកបោគង់ក៏ហប់ជាងប្លោះ ورضا نفسه ورضا نفسه តែនគូរីដសម្រាប់គុំញូតែនគូរីដសម្រាប់គុំញូ وزينة عرشه وزينة عرشه តែនពួកតបតែងអារ៉ាឈញូតែនជពួកតបតែងអារ៉ាឈញូ ومداد كلماته ومداد هنا لا ត្រាប់កងលោបំផុត kalimati សម្រាប់ពុកនឹងអល់ឡោះ Subhanahu wa taala អូនឡើសំដៅនៅទីងកចំនួនអតបរិមាណកងលោបំផុតមកពុកនឹងអល់ឡោះ Subhanahu wa taala យកកលមអាយ៉ាត់កែអល់ឡោះ Subhanahu wa taala ហុំយ៉ែមងងពុកនឹងអល់ឡោះ Subhanahu wa taala យ៉ាលេតែមើផាន់កៀវតំពីងាក់ជាបិចបើមើអេតសៃតំពីងាក់ជាអតវត្តបកកលីម៉ាអល់ឡោះ Subhanahu wa taala គឺកាហុបពីអូយីនឹងសំដៅនៅទីងកពួកលោរបស់ពុកនេះអល់ឡោះ Subhanahu wa taala ទោះជាមើបិចមកផាន់កៀវតំពីតែមើអតវត្តមកអេតសៃតំពីមករៈបេះទៅថៅពីបេះទៅខូតបិចនឹងពីបិចមកងាក់មកផាន់កៀវហ្នឹងក៏ហៅតទៅពីពុកនោះអល់ឡោះ Subhanahu wa taala អូខេនេះបញ្ជាក់មកពុកនេះអល់ឡោះ Subhanahu wa taala នឹងលោឥនឹងពួក Subhanallah លេ Subhanallah វ៉ាប៊ីហាំឌីគេនឹងគឺលទ្ធផលញូផលតបស្នងញូហ្នឹងលោបេបេប៉ះឡាញូលោបេបេហើយនៅថ្ងៃចំនួនគេយកលេនឹងក៏យកលេវិញហូលោលោណប៉ះឡាញូបាំងកងគេលេញូនឹងក៏ហូលោលោយកក៏សំនួនចំនួនមកខ្លោកមកអល់ឡោះ Subhanahu wa taala ហូបជើងប៉ះឡាញូលោយកក៏គូរីតសម្រាប់គុំញូឯងប៉ះឡាញូនឹងលោយកក៏គូតបតែងសម្រាប់អារ៉ាឈអល់ឡោះ Subhanahu wa taala ប៉ះឡាញូលោយកក៏សំនួនសោឡាយកក៏សំនួនពុកនួយអល់ឡោះ Subhanahu wa taala យីនឹងពុកនួយផ្ណាមកកលែ Subhanallah wa bihamdih ដើនឹងប៉ះឡាញូលោបែបែإن النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته إن دعاء ของพระនេះ inshallah សង្ឃឹមតែតែគុំមកពីកោហ្វាន់ញោបេដំដើម្បីមើលមកអាម៉ាល់លំពួកហាទីរស់នៅរបស់ផងតែគុំសូមតែទីគុណពីកាយឥនឹងតែតែគុំមកពីកោអាយបែកញោក្លៅផនទីគុណសូមតែក្លៅផនក៏ទីគុណពីកាយHasan doa ke tai kemudianពីកោតមកទំព័រទីប៉ាប្លោះមកគីតាបរបស់ថ្ងៃទាំងពីកោមកទំព័រទីប៉ាប្លោះមកគីតាបរបស់ថ្ងៃទាំងពីកោឥឡូវតែkemudianពីកោទីចាប់ដើមទំព័រប៉ាប្លោះរបស់ថ្ងៃហងលកោឌូអា Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi badani اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت بنكاء اللهم عافني في بدني اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت إذن 3 مرات จะแปะยกเล่าบัง 3 مرات อีนั้นจะแปะยกเล่าบังอีนั้นไทยๆมันมนต้องพี่เก้าตัวอ้านี้จะแปะยกเล่าพันที่ควรบักเต้ากุมซุปแต่เล่าพันก็จะแปะยกที่บักเต้าควรพี่ไก่
doa con mà nè Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi badani cakap Allah Subhanahu wa taala di mana ada wahai Allah hơi brai hay vậy afiat bạn cũng sẽ cao afiat ni hôm nay là phụ sát âm mong bạc ca jenis nè haji sát mong jenis tầm chủng ngư trai tầm gương không xem ora ba trai dan kai nó kệ giờ bahasa tu menjadi afiat nè cho nên tamu sihat group sẽ trai ple không chân tiếng group trai dan kaum Allah Subhanahu wa taala patadau nyuដើម្បីបើថ្ងៃទាំងពីរកហៅទទួលពួកសិហាត់នេះមកហៅទទួលរឿងសៀមជាងរូបថ្ងៃមកណា Allahumma afini fi badani wahai Allah apa group sai kaum kini nan hau siam ke hai baiណា wahai Allah apa group kau hau siam ke hai bai nên lepas mungជំងឺ lepas mungរឿងក្យាស់កងចឹងមកចង្អកគ្រប់ថ្ងៃ Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi sam'i wahai Allah apa như cao học nghiệp đắp mất cao cái nên với nhiều sản âm hay vậy nên là cao Allah Subhanahu wa taala khẩn hậu cause nhiều thì ngọt như là bắt gầy với nhiều sản âm đó ta mong gương công ty xem ổ Allahumma afini fi basari Allahumma afini fi basari với Allah hợp gầy ta cao nên sản âm hay vậy nên ta có sản âm cái này cứ ta có hồn ngạ cả không mọi siết ở mà ta còn hô sập phịp xem nhá ta còn ta tờ ý bỏ ta ý bỏ tầng phụ đạo phụ đạo cái này là như thế ai bỏ một gương trong tầng tầng dạo ai ý mày bỏ thao lại vào lại trong vào lại dạo ai ý bỏ thao lại vào lại chú vào lại đây tên cái nó kệ vì nên cloud chúng này còn thể đo mà Allah Subhanahu wa taala Allahumma afini fi badani đó xung làm bục sạch cái bữa hậu xem cớ Allahumma afini fi sam'i đó khăn hồng tiếng như là bao thời cái nên bữa hậu xem cớ Allahumma afini fi basari đó khăn hậu mà ta là bao thời nên xem cớ kệ nên từ đó Allah Subhanahu wa taala cloud này thì bên chớp kia cao lại la ilaha illa anta vì mà là tìm tờ opo còn gần cả cốc không nhau mà lên can hư bởi Allah thế nên thì tôi cơn Allah Subhanahu wa taala cho bao thì Allah Subhanahu wa taala cho gang phong cái mong ibadat tìm tờ o hai còn sạ xong sầm ngập cái mong ibadat còn mustahab betul ibadat mong phong cái này thế nên hầu Allah Subhanahu wa taala hagang cất cho bao rabah cái semgap pu pemong ibadat rabah cái trong việc thế nên xong nhớ con trai trong việc đó là Allah Subhanahu wa taala có do bao trai cái này qua xa thì ngõ gal gương thì ngõ gal sesuatu bao trai ai ngại yo bởi cái chân ya lệ nhiều khăn nên phul cao doa rabah trai nên nhớ cứ cái đó Allah Subhanahu wa taala không trai cái này yakin chia bạc nhiều apa này cao doa rabah trai không trai yakin ông Allah Subhanahu wa taala tentu Allah Subhanahu wa taala betul mự là cao doa trai ta tuy là vợ giờ lại tiểu caoของ Allah Subhanahu wa taala không thể làm hạt tai thì ta sát mình til xong saiของ Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala thì hầu betul mự phải là cao doa trai agap lại trai trong pikau là cao doaของ Allah Subhanahu wa taala không yakin là Allah Subhanahu wa taala betul mự dan azam maka kau di dalam buat kau doa rabah trai không atai Kelong rabah traiของ Allah Subhanahu wa taala harap apabila hakik kong trai kauของ Allah Subhanahu wa taala nan Allah Subhanahu wa taala berai yau hakik kong trai kau Allah ini alhamdulillah halqa ilmu rabah trai waktu ini mata akhir sengkam lai tai kemen tong pikau penting dan fal pak kau doa kong trai hubbai tu meploដើម្បីមើលញូមកអាម៉ាល់ទីdalam buah hati rohនៅរបស់ទ្រៃdanដើម្បីដែលកៅទូអាញូទីគុនសូបdanគុំពីកៃរបស់ផងទ្រៃទៅពីកៅអ៊ីនសាអល់ឡោះ هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم